Mu gihe ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bikomeje gushyira hamwe hagamijwe iterambere, i Dar es Salaam hategerejwe inama yaguye ya 18 izahuriza hamwe abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuri uyu wa 20 Gicurasi 2017 mu rwego rwo kurebera hamwe uko ubukungu buhagaze ndetse no kwinjiza bimwe mu bihugu muri uyu muryango. Ingingo iza kwisonga ku murongo w'ibyigwa muri iyi nama harimo kurebera hamwe amasezerano y'ubufatanye mu bukungu hagati y'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, European Union and East African Community Economic Partnership Agreement, ndetse n'ingamba zirambye zo gutera inkungu uyu muryango. Ariko kandi iyi nama izashyira mu myanya abayobozi bayihagararira mu ihuriro rya politike ry'uyu muryango barimo umunyabanga mukuru wungirije ho muri Tanzania ndetse n'umucamanza wo muri Sudani y'Amajyepfo, bakazahagarara ibihugu byabo mu rukiko rw'ubutabera rw'uyu muryango. Nk'uko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ugenda waguka, hategerejwe kuzasuzumira hamwe icyifuzo cy'igihugu cya Somalia cyo kwinjira muri uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, aho iki gihugu cyitezweho kuzatuma uyu muryango wihaza ku bikomoka kuri peteroli, aho hazabaho igabanyuka ry'ibikomokaho ndetse hagaragazwe na raporo ivuga ku ivugurura ry'inganda zikora amabati n'imyenda hagamijwe kugabanya amabati n'inkweto byinjira muri uyu muryango. Tubibutse ko iyi nama yaguye ya 18 y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba izashyira hagaragara ibihembo by'abanyeshuri batsinze amarushanwa yo guhimba imyandiko ategurwa n'ibihugu by'uyu muryango mu mwaka wa 2016 ndetse no kwigira hamwe uko uburezi bw'aka karere bwahuza imikorere yabwo. Ibi bitangajwe mu gihe i Dar es Salaam kuva ku itariki 16 Gicurasi kugeza ku itariki 18 Gicurasi 2017 hari kubera inama idasanzwe ya 34 ihuza inama y'abaminisitiri bagize uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba.